Agama kami menemukan kurang boleh Allah Taala yang mengenal berbicara nakdan Musa lewatkan kalau Allah meraja pati patnaun yang paling bang saya sudah sembari biasa dan itu dari dunia nakdan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah buatku sama diriku dari buatku kali merasakan Nabi sallallahu alaihi wasallam keraugalan kerutan dan pura-pura niatakku kemakulan rikin ada dari kemakulan itu dari rusak kemakulan Allah Ta'ala dihadis kulisnya من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له حسنة ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة लेकिन ini pun mana sedih dengan dia kalau kau kiram manusia tidak dari kuno kebetulan dirukiran 10 dek dan ini pun mana sedih jalan itu mana beritahu itu dari ukiran sewa yang nama dari kuno kebetulan dirukiran sedih jalan kadang-kadang mengusahakan Muhammad nasab ilmukum wa ta'ala dina lalu nabi sallallahu alaihi wasallam qulna malaika samadina makadaman itu gaul itu Muhammad maka saudara rani surang itu mamu walamana sayla samai dunya dulaila asfala min qubaysa wa birahni wa juqan wa aswat buqala hasa ya jibril Tanayar betul lauri lagi nari matangnya lauri awal tak kurung cuma nego pula buta dan nyarun kuat yang dengar sadar nakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam agak diberi kepala hati sayatimu yang pununa launi bani Adam لا يتفكرون في ملكوت السماوات والأرض ولولا ذلك لرأوا العجائب nakada lagi baru ya cetan ni pada lawai ni berkita nak pun ada dari pada pikir kiri pasan nak Allah Taala ni hari tanah dan negara yang request macam pada naik tanah pada kejamnya di dalam dari tuina pada turun Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu Baitul Maqdis datang ni pai maburai Nakulai ni batik kemeja kurasiran rumah kuiran kawit kulit sama jalan ini atau kata sejauh terdapat balasnya teke Nayaru waktu silampu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam batik Nayaru waktu silampu Nabi sallallahu alaihi wasallam batik lalu tanah rumah kulit kinu mabuan teke mabuan tanah Naina pasangnya boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ia kadang tanah setia tanah lalu pusaka Nabi sallallahu alaihi wasallam dari balik itu Nabi sallallahu Naina pasangnya boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat dari Allah kende bajalannya rebakkan Layan waktu sunnah masuk Nabi Sallallahu alaihi bulan nakal dalam masuk majlis bulan ia Nabi tauhid nyunan nabi dari patong di taisan natawe Karena Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam riali masuk Qala man Nabi Allahi Abu Jahil wa jahat جلس إليه فقال له قال مستوصي هل كان من شيء فقال نعم قال ما هو قال أسر بي ليلة قال إلى عينة قال إلى بيت المقدس قال ثم صبحت بين الظهرين قال نعم هذا العالم بلين قال الله تعالى بجاهل ركبا الطول لسبتين نبي صلى الله عليه
tadi pada terus mengelele kedah angkat batu kejadian sewa sampai nak kedah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nak kedah nak asal itu nak kedah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpelah lena onna wannya makar silau pega ki makar silau ni beta maksis makar siapa jahil nak pasti kau masih betul berpelah nak kereka makar silau bicain Allah nak jahil bicindi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nak makar makar itu kamu sakar Muhammad Nariku bawani pada tosun bawani anak kuda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam takwa mereka pada korana bujahil. Reku air nasabat kora mengelir kemat kedaya masar bani kabut nil'ain halun mukam kada toilai dengan majalis wajah hatta jalasa ilaihima. Ya menemui jannah tabanan wajib dalam malak komai karena balik tudangi berlautan ketudan jauh peritu ya dua akan dari itu bernasari tetuan mujahil nama kakak kumal teman sedikit tudangi nak kadana mujahil hadis kaum kelima hadis dari bukal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam إني أسرى في الليل قالوا إلى أين قال إلى بيت المقدس قالوا ثم سبعت بين الظهرين قال نعم ومن بين مسبب ومن بين وادي يده على رأسه متعجبا وعودا مسالك الطبوان يوم فنطوم والطبوات نقدر رسولكم الله تعالى صلى الله عليه وسلم Bibalanya unni nak kedamana nomang laupega tingat kedana nabi taruh di baitul maqdis pada makkah siwani nak pasikimas subuh kalau nak bibalwa kena kelirikan nak kedana nabi tayyib kena saya sama pelapanannya saya sakotopun imannya riasan urun nasi kira-kira tak kini rasibah nama raja narik wair gawe Nakadana tumagagag ko dimuasan Ngalan sama pahalan Baitul Maqdis Ayay di simulak itu kusimulak itu Takala ini naway na inapay Kirapi Baitul Maqdis Wakala nita'imna Dunya adim Kulang rika kaglaw Bagulal yawmika na amaman Kala kawli kalayawala Ashadu annaka kasibun Nahna nadariba Aku badai berina Baitul Maqdis mus'idan sahran wa munhadiran sahra tasnu'u annaka ataitahu bil laylatin awlata wal usala usabbihuka agana kadana mutaimanan adinya manan kaum Muhammad ya Allah nasai kamana mumbalo merelain ya dam yasai ya Allah kui majapui kabarena ya ikam ruhun kuncina muntalau di Baitul Maqdis Diulat-ulat namuasan yalin mutwalin nasiwannya nang kabarhalan lata dan nyawar usaha ngajak kude obat tomat kunai penurut taubat penurut kalingana dan dalam umat ini makada mutai ngasih jajaran kuadangnya nauremu mubelon korin hari tunan yang mubapalai Allah ngapiri majak kunar itu tomat tongang Naya kawai garet werusak kamu beritu kedonan rengsi si suka-suka tuan ada naman ro siawan ni pasi bappe di mana nak umat pelepas siwatu tali mana yawari urun nak utak kajang datang kau wangi gawe nama rajang yadai
Nakana tumay depeko Tumasanya rem kamapul Ribaital maqdis na yairi surat itu pusurat turun inapirat tu di korito Narik kumuasa ni pali alem Kali Ribaital maqdis Lalungan nisiwannya Uqalu ya Muhammad Sukulana Baital maqdis Kaifa binahu wa kaifa hayatu wa kaifa kurbuku minal jamali wa bilakawu Nina man jabara ilaih Nah pada makadaman Nawangi sifat-sifat Kicimai Baital maqdis Pekko windu-windu Pekko contoh-contoh Nama gato ajawakan nako Dari buruan dan dia berita yato Kita umat ladangnya lau Kurutukule Iwang ikam Karena cukup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun Allah Taala Informatan di rumah raja Karena tarung Allah Taala Baital maqdis Maca Wiribat kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wasahaba yang itu lakuin dinaru kasa Wahayatu kasa wa kurbuku minal jamali kasa Akan najajin sifat-sifat Kemalan maknai La iya mindu namakui Contoh-contoh namakui Akan aku oleh puluh sikuya Akan abirdayan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Malan Riyayang na pulan ako Tanang itamay gay Nakadana tumagay majaputong Ngunasang nyumukang manakadana Panguta mubakarat tumama Nangiyayan na tabwaday ay Muhammad Tanagareng tabitayang nilangin Patususumir lalang na iyere Majap pupuatapa Urito nakadana Bitadallahu Alaihi Wasallam Beneng ngirtimbang itapa na mubakarat Tappa na sinambay Majap pumurag mo Bitapa na mubakarat Karena makuan Indonesia Abu Bakar Siddiq atau merajapat tulangnya Lima kedan Allah Ta'ala ringalan dan kurang meraja wassalam Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Allah jauh sananya Bismillahirrahmanirrahim Wallazi ja'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun Aqulu lila rabbil tasawwuq majaqritu makkah Tasawwuq wa janna bani Israil nama tabatin wa qadana Subhana Allah Ta'ala Sallallahu Alaihi Wasallam Kerakulia Rilalan malangi Bikusus Umarilalan nalangi Cinangko Anaknya Waktu lakuan Narana Palin lupu Masarari Tudangna Nainapanan Rewat Lurbalan Nalepan dari Batay Mali Manusia Dinagere Nainapanan Natiwi Lurigolana Nawarini Baini Nakirina Semua Urwanina Sumasiga Mangabang Masaranak Maludu Nainapanin Nakaminalodun Nipatiana Nataran Nirima Kulangan Nainapanin Turunan Turingan Nasantari Lulagulung Nasabda Marah Kepada Lutu Anak itanya Lena Mancaji Makpun Remapilang-pilang Meraja Pengulana Ngapuan Natolong Makutan Makal Habelepi Kepetulkina Agan nama siri Nakbali Perkutanan Natolong Nasabana Itana Lena Mancaji Makpun Rai Anak Wirini Patiana Napananatiwi Larbolana Nakawingi Wenalima Anak Najatyan Alimat Tatau Benetin Ila Curuna Nang kana sarwatu nama ilo cembagai manalo narilaka inna millau siman makadama ilo kalau cembagai man nalo dunia patiana nataru gedina kulangin nai napasi curu nang kaling sibai masad dari lala curu nasad marwa japa
pada hukum nai tani bayi mengalir naman caji urwana nai na penam penalin petianna burin kulang nai na penam yang dari bolana anak nama soban nama nasu inang kemen ni manong pulai nak kena semua urwana alam nama masih jainan dia apa masalah nak malu nak kena bayi ni na inam melome makku tu mencari napala Allah mucumi mungkin kena pulai karena tak kejenna nasu urwana nama welo ulle arja sewana Allah Taala. Kenapa tolong ngatin nama kada majapku boleh tolong surana Allah Taala sallallahu alaihi wasallam rilalang ngalangi bikusus ngarilalang nawan micinam pena berberinang mandrena yarwat kurana nang mandre jok pasibai melora sebulung dan anak mutoban hamarusa pedang ina polai ngatarun Allah boleh mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lillah dan umat kada daparajai yang adam surana Allah Taala ia kudan dari waktu kuada nama kada boleh ilalang nalangi kita sukung ilalang nalangi kinampo menjadi umat kurma itu karena kita ilo ulia raja sewana Allah Taala karena palbanna di dalam masjid ia yang berana itu yang berana kelingan di dalam curugna karena di batu karena seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lalangan ni kalimah syahadah ia nariku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah